мушкили 4 сола ва баҳси $400,000 дар як шабона рӯз ҳал шуд. Чжан Цюин, соҳибкори чинӣ ва мудири ширкати Чинзар, ба Радиои Озодӣ муроҷиат кард, ки 4 сол боз коршарики тоҷикистониаш ширкати Нақш маблағи ӯро барнамегардонад. Чжан Цюин, мудири кулли ширкати Чинзар, мегӯяд, коршарики тоҷикистониаш Нақш аз додани $400,000 сарпечӣ мекунад. ҷаноби Шавкат, мудири иҷроияи ширкати Нақш, дар як суҳбати телефонӣ ба Радиои Озодӣ гуфт, пас аз пардохти нисфи маблағи тавофуқшуда, ширкат ба мушкили молӣ рӯбарӯ шудааст ва ба зудӣ қарзи худро хоҳад пӯшонд. ширкати чинӣ дар соли 2016 барои истихроҷи тилло аз кони шугнов ба ширкати Нақш сармоягузорӣ кардааст, ки гуфта мешавад моликаш аз наздикони хонаводаи раис ҷумҳури Тоҷикистон аст. Чжан Цюин меафзояд, пас аз ворид кардани $3 миллион ба кори ширкати Нақш, ҳамкории дуҷониба ба мушкил рӯбарӯ гаштааст. баъди оғози баҳс ва талоши чандсола бо Амриддин Нақшев, роҳбари ширкати Нақш, ба мувофиқа расидем, ки аз ҷамъи сармояи масрафшуда ба ман $800,000 медиҳаду ман дигар барои маблағи даъво намекунам. аммо баъди саргардониҳои зиёд ва вориди қазия шудани сафорати Чин дар Тоҷикистон ба василаи Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ҳамагӣ $400,000 баргардониду халос. пас аз як рӯзи нашри ин гузориш, Чжан Цюин, мудири кулли ширкати Чинзар, ба озодӣ тамос гирифт ва гуфт, ширкати Нақш пулҳоро дод ва баҳс ба поён расид. ташаккур, ки баҳси мо бо ширкати Нақш ҳал шуд. онҳо ҳамаи пули дар қарордод омадаро ба мо бозгардониданд. ташаккур барои кӯмак ба давлати Тоҷикистон, махсусан ба радиои шумо, инчунин ба ширкати ҳамкорамон. муносибатҳоямон бо ширкати Нақш мӯътадил шуданд. умед дорем бо ин ширкат ҳамкориҳоямонро идома медиҳем. ташаккур ба Вазорати хориҷии Тоҷикистон ва сафорати Чин дар Тоҷикистон. дидори падару писар пас аз 38 сол. ҷамшед Деҳқонбоев, аробакаши яке аз бозорҳои Душанбе, ба воситаи Радиои Озодӣ ба дидори падараш расид. ҷамшед ҳарчанд саргарми кор аст, танҳо як андеша дорад: пайдо кардани падараш, падаре ки боре надидааст ва солҳо боз ҷустуҷӯяш мекунад. ҷамшед 38 сола аст ва дар яке аз бозорҳои пойтахт аробакашӣ мекунад. барои таскини дилаш аз субҳ то шом дар ин ҷо кор мекунад. мегӯяд борҳо таънаи ятим буданро шунидааст. хонаву дар надоштам. мисол якда бор муроҷиат кардам, хештаварам ки мадам мисол ёрдам кунем, хонаву дар кунем. гуфтан рав ота тайё. ҳар кас зиндагии худаш. орзуи дидор бо падар барои ҷамшед ҳамроҳи ӯ бузург мешавад. ба қавли ин ҷавон, шунидани макони тахминии падар ки дар Ӯзбекистони ҳамсоя ба сар мебарад, ӯро ҳарчи бештар ба дидори ӯ умедвор кардааст. Деҳқонбоев Бердимурод Охуновичай фамилияш. Айма Деҳқонбоев Ҷамшед Бердимуродовичай. адресша гуфтагиян ана Ҷизақ, ана улица Гулистон, ана птичи свинини фермада адресаш. уҷада кор мекардаҳо. ия баъд акашон мара маълумот доданд ки падарат кор мекунад, уҷа свинини фермада кор мекунад. чанд сарисоям давраи союз гирифта рафтага гуфт, амҷа кор мекунад. як бача, як духтар дора гуфт. уҷада вай гуфт иҷа намебиёд дига. агар ки ҷамъ мехостангӣ бошид дидан, ина адресаш рав бин. ҷамшед роҳгиро надорад ки ба Ҷизақ равад ва ҳам намедонад падараш ӯро қабул хоҳад кард ё не. пас аз нашри ин гузориши Озодӣ, мардуми зиёде ба кӯмакаш шитофтанд. бародараш аз зани дуввуми падараш гузоришро дид ва зери он нишонии падарашро навишта ба Ҷамшед занг зад. дида ба дидор расид. лаҳзаи вохӯрии падару писар баъди 30 сол дар шаҳри Ҷизақи Ӯзбекистон. падар ма дидам, ба оғӯш гирифтам, чихе ки дахрам дар кор буд, ба оғӯш гирифтам. ҳолиам ай буш сер накардам. душавда бараш истодам. хел бовар надоштам ки мара падарам хел ба оғӯш мегирад. мисол мара хел пешвоз мегирад. ман миннатдорам. авфи мошинҳои маҳбус. Тоҷикистон овардани мошинҳои истеҳсолашон то соли 2013-ро манъ кард.
صدها چنین ماشین زمانی نشر قرار در راه به سوی تاجیکستان بودند و تا مهلت اعلان شده به کشور نرسیدند. تاجران این ماشین‌های بند مانده به آزادی مراجعه کردند تا به مشکلشان رسیدگی شود. انبار نگهداری موقتی ماشین‌ها در شهر بوستان روز تا روز سیر ماشین می‌گردد. حالا صدها ماشین سال برارششان 2013 در این منطقه زیر نظارت گمرکی جمع شده است و تقدیرشان ناروشن است. تاجران میگن اکثر این ماشین‌ها را با امید از کشورهای دیگر خریده بودند که به مزاجانشان رسانند و فایده به دست آورند. 12 ماشین. کدام نوعش چیه؟ همین خونده اوانت، سنت، مثلا پورتر خیلی زیاد. ماشین استحصالی کرده. اینا چند روز باز ایستاده است اینشون؟ یعنی ما تقریبا یک ماه 20 روز هم خیلی است. اوجه باند مونده اوجه ما به پول مونیم دیگه کار کرد نمیتونیم ده. پس از نشر گزارش آزادی و نگرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی، امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با ورود ماشین‌های سالی برارششان تا سال 2013 اجازه داد. بازار فروش نقلیات در شهر خوجند پر از ماشین و خریدار است، اما سودا در اوج نیست. تاجر و ماشینگیر ساعتها سودا میکنند ولی در تعیین نرخ با موافقه نمیرسند. هلدانها میگویند این وضع بعد قرار رئیس جمهور هم درباره عوف ماشین‌های کهنه بهتر نشده است. فروشندگان سبب را در دیگر عامل میبینند. اکنون فکری من به اعظمی کورسی روسیایی هم وابستگی بسیار دارد. مقصد اگر کورس 120 بالا شود سودای ماشین هم تیز میشود. مثلا مهاجرا میبینن ایواز میکنن پولشون نیو مقصد و به ارزانتر فکرشون با هم خیلی ارزانتر میفروشند. اگه کورسایی که حاضر هست 104 و 110 خلاق هم با یا کمتر سومشون میدارن که حسابی کمتر بالا شود نرخ ایواز کنیم و بعد خریم گفتیم. از کارت ما با رفته گرفته بود از طریق آنلاین. یک مرد نوبینا در دوشنبه 6 ماه باز کسانی را میجوید که با بهانه کمک او را غارت کردند و پولش را بردند. اصلالدین جلیلوف میگوید یک جوان با استفاده از کارت بانکی او پولش را از بانکمات گرفته است. هرچند این کار در جای سیرودم شهر و زیر دوربین‌های نظارتی رخ داده است، مقامات تا حال غارتگران را پیدا نکردند. پس از 6 ماه بر رادیوی آزادی مراجعت کرد. بعداً این مرد نابینا از دزدی پولش از کارت بانکی نقل میکند که خویشاوندان برای طبابتی فرزند بیمارش فرستاده بودند. 4000 سومانی مبلغ روان کردند که ما پسرچه خوردی ما در بیمارخانه قریه بالا طبابت گرفته برده می آوردیم و همون خاطر 4000 سومان همون سحر مرا کمک کردند. اصلالدین 38 ساله با کمک نزدیکان راه می رود. روز واقعه دخترش او را همراهی می کرد. میگوید جوان میبایست که از کارت بانکی 3000 سومانی دیگر را هم گرفته به او میداد، اما 1000 سومانی را گرفته فرار کرده است. دیرتر اصلالدین نابینا از پیامک بانک آگاه شد که آن جوان تمام پول او را از کارت گرفته است. پس از نشر این گزارش مقامات دزد را پیدا نکردند، اما بانک دوشنبه سیتی پولهای غارت شده این مرد را از حساب خود جبران کرد. چند روز است که خوشحالی به این عائله برگشته است. آنها تقریبا نیم سال باز دزد پولشان را می جستند. به مقامات بانک مراجعت کردند اما نتیجه نداد. رادیوی آزادی اول ماه مارس درباره فریفتن اصلالدین جلیلوف گزارش داد و کار رنگ دیگر گرفت. بعد از رفتن همون ویدیو یک روز دو روز گذشته بود که از طرف بانک دوشنبه سیتی به ما زنگ زدن. گفتن که ما شما را رفته آوردن من در کاره با شما صحبت کنیم و تو مایلش. بعدن یک ماشینا را هم طرف این شرکت هایی که حاضر هستن تاکسی ها روان کردن ما را گرفته بردن در اونجا پیش یک نفر در آوردن در اونجا صحبت کردیم. او کسا گفتن که ما همچون عمل خیر به شما 3000 سومانی مبلغ میتیم، همینه با او خاطر میتیم که شما دیگر در دوم مقامات آواره نشوید. همین نمیدونه ما راننده های گم تش نمیدونه. هیچ کس به شما شرط نمیده. نمیگوید که قیمت شد. ماه январи соли 2024 ронандаҳои нақлиёти боркаш аз пардохтҳои зиёд ва нархи гуногуни рухсатномаҳои Узбекистон ё Дазвол шикоят карданд ва гуфтанд он беш аз 100% гаронтар шудааст. Мақомоти тоҷик дар ин бора на ба расонаҳо ва на ба ронандаҳо сабаби гароншавиро шарҳ намедоданд.
радиои озодӣ шикояти ронандагонро расонаӣ кард. гузаргоҳи фотеҳободи тоҷикистон. ҳарчанд роҳ ба ӯзбекистон боз аст ва тамбашавӣ дар дохили гузаргоҳ зиёд ба назар намерасад, аммо дарёфти як рухсатнома аз сӯи вазорати нақлиёти тоҷикистон аксари ронандаҳоро аз идомаи сафар боз доштааст. ронандаҳои нақлиёти боркаш мегӯянд, ҳар дафъа бо миёнаравии ширкатҳои боркашон рухсатномаи якдафъинаи вуруд ба ҷумҳурии ӯзбекистонро мехариданд. дар соли нав ин рухсатнома камчин шуда ва нархаш моеъи асосии норозигии ронандаҳо шудааст. мо ба умеде будем ки ҳамин соли нав дазволи нав мебурод, ҳама ба умеде буд ки бо сал арзонӣ мешавад, мерем гуфта. лекин баръакс зиёд шуда арзон не. харҷа ками даруни мошин хобравиш худаш уҷаи хунукӣ тунукӣ инҷа худаш азоба ин. Я азоби шофур фақат ак худо медонем мо. Проблеми якуми мо ба ҳамин дазволи ӯзбекӣ ки вақте ки мо $60 мегирифтим пештар, ҳозир ина гирифтан $120, $30 кардиян. Мебоем ай фирма медорем мегӯям ки ин ҳамин нарх қимат шуда, ҳамин нархай. Хоҳӣ гир нахоҳӣ не. пас аз ин гузориш мақомоти марбутаи ду кишвар борҳо эълон карданд ки ин муқарраротро аз миён мебаранд. ахиран вазорати нақлиёти тоҷикистон хабар дод ки аз рӯзи 21 ноябр ронандагон метавонанд марзи якдигарро бе ин санад гузаранд. ронандагони мошинҳои боркаш аз ҷониби тоҷикистон мегӯянд бори аввал бе харидории рухсатнома ба самти ӯзбекистон ҳаракат мекунанд. ба гуфтаи онҳо солҳо боз интизори ройгон шудани ин иҷозатнома буданд. ҳуҷҷатгузорӣ якум вақте ки мо бора бор кардем аз тоҷикистон тарафи Россия ба дазвол яъне ки рухсатнома байни тоҷикистон ва ӯзбекистон аз байн рафт. мо харидорӣ накардем. ана мушкилӣ бартараф шуд. ташаккури зиёд мегӯем ба президенти давлатамон. субҳ сокинон ба лаби шоҳроҳ мебароянд. сокинон дар Кӯлоб чанд соли ахир дар шаҳри Кӯлоб истгоҳи нақлиёти ҷамъиятӣ тақрибан вуҷуд надошт. радиои озодӣ дар як гузорише бар асоси шикояти сокинони шаҳр ин мавзӯъро матраҳ кард. 4 соли пеш дар ҷои ин ду худрав истгоҳ вуҷуд дошт. акнун фақат таҳкурсии бетонии он истгоҳ боқӣ мондааст. ин таҳкурсиро сокинон барои нигаҳдории мошинҳои худ истифода мекунанд. хабарнигорон аз шаҳрдори Кӯлоб борҳо хоҳиш карданд ки истгоҳҳои шаҳрро босозӣ кунанд. дар мавриди ҳамин истгоҳҳои шаҳр кай барқарор мешаванд? саломат бошед. бо дастури Баҳром Иноятзода шаҳрдори собиқ ҳамаи истгоҳҳоро тахриб карда буданд. далели он посухгӯ набудани сохти истгоҳҳо ба талаботи меъморӣ буд. тасмим гирифта шуд ки истгоҳҳои ҷадид дар ҷои истгоҳҳои нобудшуда сохта шавад. дар ин миён пас аз Иноятзода ду шаҳрдор дар Кӯлоб таъин шуданд. ҳар раиси ивазшуда ваъдаи босозии истгоҳҳоро медиҳад. ин бор баъд аз ин гузориши радиои озодӣ шаҳрдории Кӯлоб ба ваъдааш вафо кард. инҷо сохтмони истгоҳи мусофиркашонӣ ҷараён дорад. ин корро на ҳукумати шаҳри Кӯлоб балки соҳибкорон анҷом медиҳанд. ҳар соҳибкор паҳлӯи ҳар истгоҳ барои худ мағоза ё дорухона месозад. шаҳрдори Кӯлоб мегӯяд онҳо нақшаро омода кардаанд ва ба соҳибкорон супурдаанд. истгоҳҳое ки ба талаботи имрӯза истгоҳҳои замонавӣ ҳастанд аз тарафи сармеъмори шаҳр лоиҳа пешниҳод шудааст, лоиҳа тасдиқ шудааст ва ба он соҳибкорое ки майли сохтмони амно доранд мо пеш аз ҳама гуфтем ҳамно созанд. Камолов таҳти пайгард қарор гирифт. дар соли 2024 радиои озодӣ гузоришҳои дигаре ҳам дошт ки пас аз нашри онҳо сарнавишти қаҳрамонҳо ба тарафи мусбат тағйир кард. аз ҷумла шикояти ду бародари нобино дар Хатлон ки дар муомилаи фурӯши мошин фиреб хӯрда буданд расонаӣ кард. баъди нашри гузориш муттаҳам дар фиреби ин ду маълул боздошт шуд. дар гузашта низ баъд аз гузоришҳои озодӣ мушкилоте ҳалли худро пайдо карданд.